Beograd je Severata dinastija, Obrenović i Karađorđević imao još jedan rat, a to je rat arhitekata, odnosno uticaja nemačke i ruske arhitekture. U ovom smislu su, može se reći, Obrenovići zastupali, naravno, bečki, da kažemo, dizajn Beograda, dok su ruski veliki neimari doneli fantastičan izgled određenim zgradama Beograda. Ja se, dragi prijatelji Dečice, ježim na pomisao šta bi bilo da nije bilo nesrećne oktobarske revolucije. Naime, tragedija jednog brata ovom drugom donese ipak sreću. Da ovo pojasnim, mada zvuči morbidno, naša velika braća su, doživevši oktobarsku revoluciju, bukvalno ostali bez čitavog, može se reći čitavog krema, intelektualnog, umetničkog i tako dalje. Podsjetit ću vas na jedan neverovatan podatak da je u jednom trenutku u Srbiji se kaže da je boravilo preko 100.000 ruske emigracije. Preko 100.000 ruske emigracije. Čitav sinod Srpske pravoslavne crkve, ruske pravoslavne crkve, nalazio se na tlu Srbije. A posle stravičnog potucanja, posle muka koje je preživeo u Beograd, preko Galipolja, dolazi Nikolaj Petrović Krasnov. To je čovek kojem Beograd dan danas, evo verite, ja se ježim i najradije bih zaplakao za tim čovekom, jer je to jedan od sinonima kako Beograd ume ponekad da bude i svirep. Nikolaj Petrović Krasnov je bio ruski arhitekta i da kažem da nije bio jedini u ovoj grupi, ali ja njega izdvajam zbog njegovog fantastičnog dara da posvećenosti detalju, pre svega daru da svoje ideje predstavi u akvarelu, tako da je on izuzetno slikan. Nikolaj Petrović je voleo Beograd više nego što je Beograd voleo njega i za života se potpisivao kao Nikola Srpski Petrović. On je umro 1939. Ja ga u knjizi opisujem detaljno, to je na ovoj. I u toj knjizi se još na jedan način, uz pomoć doktora Alekseja Timofejeva, odnosno njegovog rada, bavi ruskom emigracijom u Beogradu, koja je, da kažem, mnogo toga doprinjela Beogradu. Jer Beograd je bio na klackalici između orijentalne turske varoši i nemačke nekakve kolonijalne varijante, tako da je talas ruskih velikih arhitekata od Beograda učinio da imamo najlepše zgrade. To su vam danas zgrade, ne govorim po simpatijama, nego institucija, nego po lepoti zgrade. Sama, recimo, pogledajte zgradu Vlade. To je izuzetno delo. Onda preko puta ovih inostranih poslova, naročito Ministarstvo finansija, a od zgradi naše skupštine i detaljima sami koji su se bavili ruski arhitekti, to je nešto fascinantno. Pomenut ću kad su u pitanju ruski arhitekti i završni radovi na Belom dvoru, gde su oni dali presudan slučaj, jer naše arhitekte, iako jesu bile školovane, nisu bile u to doba dovoljno stručne da prave monumentalne građevine, kao što su to Rusi naravno uvek umeli. Ono što me raduje, to je da čuo sam da je u procesu podizanje spomenika Nikolaju Petroviću Krasnovu u Beogradu, da će to biti ove i naredne godine. Tako da hvala vam na pitanju, veliki utjecaj ruske emigracije je bio pozitivan. Kako je za njih bio negativan, jer bili su u izbjeglištu, toliko je bila za nas ovde, to je bila infuzija, intelektualna infuzija sa istoka. Hvala.